Video nziza kaitiri hejuru remix nziza hanyuma Nova Man Production irenze. Ladies and gentlemen, twakiri umwana w'umuhungu ni Musha, a new kid of the block, Marita Nadia.
Kunyerera kuchemba Wanukata unakutanira Kawa jenda sona kumaita Ikamubise, kundarise, kuliputirarise Kubandi hawa ni sawa Meso morira honi dawa Murira, murira Murira, misigoma Murira, murira Misigoma Ushachana wasako Ushachana wasako Ushachana wasako Ushachana wasako I don't care It's just shut up and be in the middle Java Kurifa, Java Kuribe I'm gonna run it in the movies Merci beaucoup. Aïe 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 aïe. Bravo, Bogari. 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 Nachafete Mose. Mose oborero. Jewe ndi Nadia. Yebwe murabazini ba. Mose. Murabara tamshiramo indirimbo ya Nadia. Kwako ni Nadia yaje muragenda ni mwebwe abazini banje. Yewe ndi Nadia. Ubwo ingene genda mubyiyi mukoka burungu kizamuka. Yabanje yayindi abavyinnyi bagiye. Nje rero. Ayambaga pira keza cyane wiriwe neza wamwe plan cyangwa Sina Gerard hari ibicuruzwa byinshi ibintu byiza mufitiye abantu muri make ari ibintu munasanga muri Sina Gerard kuri Nyirangarama nkuko mubizi ibisanzwe tugira agaca kabanga karusho akarawo akawe akamuri iki cyane bureka twumvikane hanyuma rero
umuntu urimo kuza gushaka kugura ibintu muri Sinajara uyu n'umunsi wa none abisanga he hari wenda ku ruganda yego ariko ahantu hatandukanye wabisanga murakoze hano ushobora gusanga ibicuruzwa bya entreprise Rwibutso Sinajara mureka twumvikane yego hari hano mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali wose mu ntara zose yego ukajya Nyabugogo hano downtown ukajya imbere y'isoko hose hari ibiki hose hari produit